Paja Jovanović je imao lep život, talenat mu je rano priznat i još u mladosti je bio materijalno obezbeđen. Slikao je za svoju dušu istorijske kompozicije i portrete krunisanih glava za ugled u društvu. Žene su ga volale. Umro je u 98. godini. Rođen u Vršcu 1859. godine u porodici fotografa, sa 17 godina upisao se na prestižnu Akademiju likovnih umetnosti u Beču. Sa 24 zaključuje 10-godišnji ugovor sa Galerijom French u Londonu i prelazi tamo da živi i radi. Kasnije atelje seli u Beč, ali stalno putuje po svetu. Najpoznatiji je po kompozicijama Seoba Srba, Kićenje neveste, Mačevanje, Ukrotitelj zmija. Naslikao je i veliki broj portreta poznatih ličnosti. Među njima su Mihajlo Pupin, car Franc Jozef i kralj Aleksandar i kraljica Marija. Jedan od svojih posljednjih portreta Jovanović je sa 88 godina naslikao u zimu 1947. na 48. Jovanović je tada naslikao portret Josipa Broza Tita. Danima sa još 10-ak slikara svaki dan dolazio na Dedinje, gde im je od 10 do 12 Tito mirno sedeo i pozirao. U svom dnevniku je zapisao da mu je veoma godilo to što svakoga jutra za njega dolazi službeni šofer i luksuznim automobilom prevozi ga u Beli dvor na susret s modelom, Maršalom. Jovanović je zbog nepovoljnih uslova, što se svetla tiče, skidajući lik modela, pravio male crteže i skice, a kasnije bi u svom ateljeu oslikao portrete. Naslikao ga je kako odlučan stoji, oslanjajući se pesnicom o geografsku mapu na stolu. Pritisnuo je baš deo na kojem je bio Trst, koji je bio naš, a onda smo pod pritiskom zapada morali da ga vratimo Italijanima. I baš zato, zbog neprijatnog sećanja na taj čin, Tito je naredio da se Jovanovićev portret preda na čuvanje Narodnom muzeju, ali da se ne izlaže. Paja Jovanović je prestao da slika pred sam kraj života, mada nije bolovao. Zapisao je tim povodom: glava bi htela, ruka bi mogla, ali oči ne daju. Preminuo je u Beču 30. novembra 1957. u 98. godini. Umetniku je ispunjena posljednja želja, pa je urna sa pepelom prenesena u Beograd, grad koji je neizmerno voleo. Jovanović i dalje važi za jednog od najskupljih srpskih slikara. Njegova slika Dva baši bozuka ispred kapije prodata je 2018. godine na aukciji održanoj u Londonu za 527.000 evra, što je najviša cena koju je do tada postiglo delo nekog našeg slikara.